Dobar dan svima. Ne. Pozdrav svi... Ne. Nešto fali ovdje. A da, tako je. Fali mi intro. Turn the airport to a shooting range, let my nuts hang. Dakle, odlučio sam da prvi video na ovom kanalu bude vezan za perverziju kako bih mogao clickbaitovati. Za one koji me ne znaju, ja sam Vibara i onda ću postavljati video sve dok se ne smorim. No, to lavru. Šta je i zašto sam odlučio baš taj anime da prokomentarišem? Pa pored prethodnog pomenutog clickbaita, vjerujem da ovaj anime dovoljno dobro poznajem da ga recenziram. U stvari, reći da ga poznajem je podcjenjivanje. Ja sam ovaj anime doktorirao sa 10.0 prosjekom. Znam svaku scenu sa stražnicom u njemu. Tako da ne postoji bolja osoba od mene da uradi video na to lavru. To lavru je najbliža stvar pornografskom sadržaju što se ne smatra pornografijom. Što vam govori da ne nudi ništa sem ovakvih scena. さあこの溶けかけのアイスを食べるのだ Animacija nije ništa posebno, ali bih rekao da dovoljno dobro poštuje Jabukijev stil crtanja. Što se tiče likova, klasični harem. Imaju da ponude likove za svakoga. Za svakoga ima po nešto. Od sisa, malih sisa, lolije, milfare, tsundere, yandere, duga kosa, kratka kosa i tako dalje. A pored toga imaju i prvoklasne glumice koje daju glasove likovima. A sad najbitniji aspekt svakog anima, priča. Nema je. To jest, ima je u nekom smislu, doslovno samo pratimo lika sa suvom kitom, mada ima tu neke pričice vezano za Yami, ali ništa ono što obara sa nogu. I na kraju, da li ja mislim da je to lavru vrijedan gledanja? Na to možemo odgovoriti prostim grafikonom koji izgleda ovako. Da li si napaljen? U slučaju da nisi, nemoj gledati. U slučaju da jesi, gledaj samo pornografiju. Finalna ocena? Subjektivno 10 od 10, objektivno 4 od 10. Frog with the ginger ale. Frog with the ginger ale on Frog him. with the ginger. Frog with the ginger ale on him. Frog with the Frog, ginger ginger ale frog. on him. Ginger